Assalamualaikum, hurmatli jamoat. Bugun 11 oktyabr Жалал-Абад областы Жалал-Абад жылқы базарында ұстағандар. Бұл жерде алынған сатылған маларды қысқаша сұрап біліп береміз ұстағандар. Қайда о неде сода болып тұр? Алыр үшін жақ өтеміз азыр. Но бес атылды ой? Бес атылды ой? Siz aldınız bakalım da. Kaça oldu? 82.500 so'm. 82.500 so'm ekan. Oha. 82.500 so'mga ketdi shuniki. Tay qancha soda oldi akalar? Tay soda olgan yo'q. Boshqa narsa? Yo'q. Tayda qanchada odasыңар? Aydın sen az sesinde de ekan. Şunda qidiriv olingan sotilgan bolalarni ko'rsatib qo'yganlar. Semiz bir qancha ekan aka? Qanchaga sotildi aka? 105 ming so'mga sotildi aka. Bo'ldi buna aka sizga 105 ming so'mga sotib tushildi. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Aka hozir Jambolotdan tayın tartadabız. Hazır ulaqdan atın tartdıq. Aka tayındağı var ile tayın tartib berin deydi. Hazır tayın tartqana geldik. Jambolot hem bunu qayaqdan kelgen? Özümden çıqqan dedin ha? Özüңден beyin balası. Özümden çıqqan aka. Özümden balası. Atası ne bir Bektir degan akam oldu, Rahmajan Borat. Oşonun atı, bunun atası. Enesi özümde dağılı. Жайлоодо жүрөт. Жашы боюнча апрелдин 10-унда 2 жаш болот. Апрелдин 10-унда. Март, апрель. Жазда Кудай кааласа, жазга кунан чыкма экен да. Апрелде 2 жаш кунан чыкмак. Ден соолугу жеп зор экен. Тала бере турат азыр. Аркандалган жеринен тартып атабыз азыр. Акчага зарык саткан мын. Жакшылык ага. Кудай кааласа. Анан басын айттак иштен ары бери жетилеп коелум. Ay yaxşı ekan bo'lsa. O jo'sh aka. Hech mal arpa olib kelib berem, shu yerda arpa jeydi. Shaqal olib kelib berib qo'yadi. Zıplanlar gelip görsün. Ay yaxşı ekan. Evet, turganda bo'lsa. Janivar Şu bir butu aq bolbay qalgan ekan da bunun, ha? Atasını törtten al. Mangılgaşqa bir putunda içine çeyin aqlı atası. Çekir boçu bu çekir düşpedi göz. Tayaqları da yaxşı ekan. Tarın Qashqalarning yaqindan tartib qo'yaylik. Janivar Mangılgaşqa ekan da. Aqchasiga 100 ming kemi var işte. 100 ming kemi var. 100 ming kemi var. Kursak boşluğu yaxşı. Boyu dele bir 45 çıkıp oladı oxşaydı. 46 boyu. 46? Zor ekan. Enesi qanday be, cho'ng be enesi? Cho'ng be. Yaxşı ekan. Endi cho'ng bolba, o'ta cho'ng emas ekan. O'rtaq, biroq jo'nday. Jo'n beda. Enesi o'zünün jaydari жылқыдан? O'zünün jaydari. Bayağı o'ta bunday, kichkina emas. O'rtada. Endi cho'ng deb ham, cho'ng belar boshqa bor. Yaxshi ekan. Aka to'g'anlar. Jambolot atың, ha? Jambolotdan telefon nomeri ekranda bo'lib to'g'anlar. Hozir Jambolotun atındağı tarttık çekirdim balasın. Bakalasa. Bazarın versin Ugam. 75 gece mağa bere veresin.
75'ke берсең, айткандай алып кетем менчи. Жакшы экен, бою мендегиден чоң экен эле, бирок. Алып кичинерээк болчу. Жакшы. Жаңа ошо бир бутак болуп калганда калет болмок экен. Негизи келлеси жакшы экен аттынчы. Аттын келлеси жакшы экен. Шалак. Жануари. Муну жалдап коюш керек экен да. Жазды. Сетап жалдап койгон машалла. Халаса деген көкүрөк мүсен көп керек экен да бияга. Окей, тугандар. Тайды тартып таныштырдык кыскача. Анан биз ала албай калган маалыматтар болсо, Жамболот Палбандын өзүнө чалып, толук маалыматын алып, саудалашып сүйлөшүп ала бересиңер. Палбан улактан келди, бүгүн 2 ашырдык улакта Алла халаса. Саудаңы берсин Палбан. Каракулун 30 000 сом алып. Азын аркында бар экен өзү болду. 38 жарым. 38. Канчага бүттү? 31 болду. 31 000 сом. Ургач колуна экен. Ушул 1,5 жаш. Кайсода болду азыр. 79 000 сом орун жерде сода болду. 79 000 сом. 79 000 сомго ушул сода болот азыр. 80 болsa al deydi. Seksen bolsa beredi şey. 70 kam var aga. Ağzını sen de. Demir hacı ver şunu. 80 baka boluşu. Yok. 80 ekber böyle oldu. 80 gele böyle oldu aytıyordun aga. Göreyim ben. O 80 gedile yaxşı o aga. Yaxşı yok. 50 gamda yaxşı. Acırmasan yo'qolsa keldi. Aa. Siz qat söyleydigan aga. Oy meni tamam oy. 80 000 so'm. Qarag'ashqa arqon kek tutar sonmagan ama. Hiç mi talaş olaptı da azır. Arkalar güçlü gömülüktür. Sazor oxinal düştü o çatda. Yo şu qanchaga ketdi? Heyce. Ay canım. Qancha satıldı aka şu? Ya bortlu cevap durmaysan be. Ya qanchaga ketdi aka shulari? 60 000 so'm. 60 000 so'm sotdi. At qancha ekan at? 50 000 so'm yaxshi ekan mana. 110 000 so'mga berib berdilar. 110 000ga berib berdilar. Andan qo'shdi qo'shmadi. Ularga yaxshi deb atganda 110 000 so'mga turyaptilar. Okey, şu qo'zlar 65 500 so'm. 65 500 bo'ldi 4'e. Mana
hayır. Seni bölmem bana. 65.500 so'm 4 ta. Gibi la, aksana. Bak ya normaldir kazarmandan geldi. Xorazmga deb keldi o'zida. Ya men toz qo'ylaysiz, az o'tatasizmi yana. Kazarmanning mollari ekan. Kazarmandan bo'lasan harbi. Salatdan deb. Olib keldinglar bu yoqdan, ha? Bu buqalar qanchadan dedinglar? Ne septeysin ya da? Kazarmandan geldi.